Uyu ni umunsi wa gatanu w'imikino ihuza ibigo by'amashuri muri kano karere ka Afrika y'Uburasirazuba izwi nka FEASA. Ni imikino iri kubera mu gihugu cya Kenya mu mujyi wa Kakamega. Ahanga amagaze rero ku bibuga biri kubera imikino ya basketball, ariko tugerageza no kunyura ku bindi bibuga bitandukanye bikinirwaho imikino itandukanye, harimo football, volleyball, handball, netball, rugby ndetse na atletisme bo bazakina ku munsi w'ejo. Uyu munsi navuga ko umusaruro w'u Rwanda ugiye kureba, twagerageje kureba mu mibare kugira ngo tugire icyo tubwira abanyarwanda. Urebye nk'ubu ngubu bamaze gukina imikino igeze nko muri 58, u Rwanda rumaze kubona intsinzi igeze kuri 23, rwatsinzwe imikino igeze kuri 33, ariko runganyamo imikino ibiri. Nko muri football niho abantu benshi babategereje kumva uko bihagaze. Ntabwo u Rwanda ruhagaze neza kubera ko yaba Pergunga yaba CGFK ntabwo zihagaze neza ku buryo zagira muri kimwe cya kabiri. CGFK imaze gutsinda umukino umwe mu mikino igeze kuri 3 imaze gukina. Pergunga yo yatsinzwe imikino igeze kuri 3 yose nayo yakinnye. Birumvikana ko na noti irabona CGFK ifite amanota 3 ku manota 9, ntabwo zakomeza muri kimwe cya kabiri. Gusa ari kigo cya Mukungu cy'Ikarongi cyo navuga ko muri primaire nabo bwa mbere bashyizemo uyu mwihariko w'ikigo cy'abakiri bato bakina mu batanyimyaka 15, bo batsinze umukino umwe, banganya umwe, batsindwa undi. Bivuze ko bafite amanota ageze kuri 4 ku manota bamaze gukinira yose ageze ku 9. Bivuze ko baracyafite amahirwe mu gihe baramuka batsinze indi mikino ibiri isigaye. Urebye nko mukino wa volleyball naho haracyarimo gutegereza kureba ese ikipe ya Petit Seminaire Virgo Fidelis yakikamata ikaba yagera mu mikino ya kimwe cya kabiri kirangiza. Ndetse navuga ko no mu bakobwa Saint Bernadette yo ku Kamonyi nayo irimo iritwara neza kuko imaze gukina imikino igeze kuri 4, batsinze 3 batsindwa umwe. Nabyo biratanga amahirwe ko bashobora kugera muri kimwe cya kabiri kirangiza. Urebye nko muri basketball hano naho hari ama equipe nka Saint Bernadette nayo yo ku Kamonyi, yaba muri 3 kuri 3, 5 kuri 5, ndetse na ITS navuga ko ariho dutegereje kureba, ariko na Pergunga muri 3 kuri 3 nazo dutegereje kureba ko hari equipe za kikarifiya muri kimwe cya kabiri kirangiza. Urebye umusaruro w'ama equipe y'u Rwanda mu by'ukuri ntabwo ari mubi, ariko nanone ntabwo ari wo wa mbere kuko ama equipe yo mu gihugu cya Kenya na Uganda akomeje kwiharira intsinzi. Gusa reka nze nganire n'umutoza John Bahufite atubwire mu by'ukuri uko abibona nk'umusesenguzi waje ayoboye mu bya tekinike mu mikino cyane cyane by'umwihariko muri basketball. Tuze ubwo no kureba ese ninde uzagera muri kimwe cya kabiri kirangiza kugira ngo twizere ko u Rwanda rushobora kuzatahukana imidari itandukanye, yaba zahabu, silver ndetse na bronze. Hano ndi kumwe n'umutoza John Bahufite, akaba ari umuyobozi ushinzwe tekinike cyane cyane by'umwihariko mu equipe y'umukino w'intoki wa basketball. Hano ku kibuga birumvikana u Rwanda rufite imikino myinshi rwakinnye, ariyo rwatsinze, ariyo rwatsinzwe. Coach, mbere na mbere urebye uyu mwaka imikino ya FEASA ku Banyarwanda wavuga ko bahagaze gute mu mukino w'intoki wa basketball, dore ko uri umuyobozi wa tekinike cyane cyane muri iyi mikino ya basketball? Mu by'ukuri imikino ya basket muri FEASA u Rwanda muri basket rumeze neza, kuko nk'ikipe y'abahungu ya ITS Kigali iri mu makipe abiri ahabwa amahirwe yo gutwara igikombe. Haza abakina ari 3 kuri 3. Pergunga iri mu makipe 4 kuko ifite amahirwe yo gukina kimwe cya kabiri kiri rushanwa. Mu bakobwa rero bakina ari 5 kuri 5, Kamonyi na Gahini basigaje match bazakina ejo, baramuka bitwaye neza nabo bazajya muri kimwe cya kabiri. Muri rusange basket muri FEASA iri ku rwego rwiza ukurikije n'indi mikino. Basket yo mu Rwanda ubona ko ari urundi rwego imaze kugeraho. Urwo rwego urebye iyi mikino ya FEASA uyu munsi hari abakinnyi dushobora kwitega ko twabona mu equipe akomeye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bavuye muri iyi mikino ya FEASA. Iyi mikino ya FEASA ari kibongerera, urabona koko development mu mukino wa basketball ihari mu Rwanda ku buryo bufatika. Mu by'ukuri imikino ya FEASA ni imikino myiza kubera ko ikinwa n'abantu bari under 20, kandi niba u Rwanda ruri mu bihugu bibiri byiza biri muri iyi mikino ya FEASA, no kuvuga ko muri East Africa u Rwanda rwamaze kugira urwego ruzamuka muri basket. Ikindi kigaragara ni mu bakobwa amakipe ari hano n'abana kandi bakina shampiyona bakayikina ku rwego rwiza. Abahungu nabo bahari harimo nk'amaherema nka 6, ubona ko mu myaka 3 iri imbere tubafite muri senior
ari abakinnyi beza mu ikipe nkuru y'igihugu. Ntabwo ubona ko ari imbogamizi kuba abakinnyi benshi bava mu Rwanda, iyo ubona batangiye gukura bisa nkaho bigenda byanga, hakaba haza abanyamahanga bakabadomina muri shampiyona indani mu gihugu, ntabwo byubona ko bishobora kuzaba imbogamizi kuri taraza abana mu kuzamuka mu myaka iri imbere? Mu by'ukuri ngewe ku bwanjye simbibona nk'imbogamizi, ni urwego rwa basket mu Rwanda rumaze kugera, kuko basket mu Rwanda irashaka kuba iya mbere muri Afurika. Kuba iya mbere muri Afurika rero urabona ko nka APR ubushize yabaye ya gatatu, nubwo ngiye mpamya ko iri mu makipe ishobora kuba yatwara BAL. Rero kugira ngo tube aba mbere muri Afurika nuko tuzana abantu bakomeye b'abanyamerika, aba bana bakabigiraho, kuko hari ibintu byinshi babigiraho muri development. Iyo babonye umukinnyi nka Mira wanyuze i Kigali, bakabona umukinnyi nka Diarra, na chance kuri bo, kuko n'ikitegerezo babona n'abamodo babo. Iyo bakina bavuga ati nanjye zakire kuri ruha rwego. Kuri ngewe rero mbona bari abanyamahanga baza bafasha basket yacu. Mu by'ukuri ntabwo tugomba kwirengagiza n'abana bacu, kuko tugomba kubashyiramo imbaraga, ari nabyo turimo ngaha muri FEASA. Wakoze cyane koca, ndumva wanasereye ariko akazi keza. Ntabwo koroshye, amakipe ni menshi, namwe murakoze. Nsoza rero reka nkubwire ko u Rwanda rufite amahirwe cyane cyane muri basketball, aho dutegereje kureba ko hari umudari twabona, ndetse no muri handball. Adegio ni kimwe mu bigo bihora imbere cyane muri iyi mikino ya FEASA, bahora bafite umudari. Dutegereje rero kureba ese muri atletisme kuri uyu wa gatatu biraza kuba bimeze bite, ariko muri atletisme abakinnyi bo bambwiye ko byanga bikunda dufitemo imidari ya zahabu. Ku munsi w'ejo ubwo nzabagezaho uko bizaba byagenze mu mukino wo gusiganwa ku maguru cyangwa se muri atletisme.